Аздакамның әмгеклері азыр әмсі итіліп отырды. Hakikaten nayet bir ak köngül, köyümcan. Bolupmu biz okşaş yezdin kegen ballarını kollap, tiyatrlı kuvvetlep muş bugünkü yetkizgen adamlarının biri muş Azat akam. Azat akamın ben şahsen üzerine nayet köp esleymen. Hazır itildi, Azat akam nayet köp ansamblerini kurdu. Şunun içi de bizden Uygur rayonundaki Arzu ansambli, şu vaktiki Nahiye'nin başlığı Haşim Arjiyev'nin qo'llab quvvatlash bilan yechilgan ansamblda bu ansamblning boshqa ansambller bilan farqi ular ham shu rayonning budjetidan zarplat elib faqat shu san'at bilan shug'ullangan ansambl shu nahiyani peqrab mana mushlarni Azat akam tayyorlab qurgan 74-yilning shu Azat akam shu professional darajaga biroz yaqin akib ular rahbarlarni saylab kelguncha 1 yil vaqt o'tibdi ekan. Azat akam 1 yildagi uy kelibdi araliqda. Rayondakiler rahmet lazım etip. Üçüncüsü Azat akamның notu to'g'riliq nahayet onurga yazgan notları bu kitaplardan böylek bizden tiyatrdan nahayet destesi notları var. Bugün biz bir nakşını ötüp et şunu ötümüz desek Azat akam tan atqıçını notu eğilip etigen bizi ülgetip ekiletti onğıça. Onun iş kişi egzempler qıp. Azat akam muşunu qandaq siz muşunu erinmeysiz not almak nahayet ters nerse ben muşun bilen dem alma detti. Yani bir notu to'g'riliq deydiganim biz 93-yili Xotan ansambli bilan birlikte Tabassumnikilar ve Nurbedem, Saidam Edem, Ştut Naqshchilar, Sazanlar, Azat akam bor. Do'stlik ansamblida bir ansambl 3 ay u yoq bu yoqlarni boshqa peqirab gastrolda bo'ldik. Shu vaqtda repetitsiyamizni boshlaganda hadab notu bilan bizning naqshlarimiz ular bilmagandikan, u yoqda sifrovoy notiga shu notini Azat akam 3 kunning ichida o'rganib barlıq notlarını şu sıfırlı notları epirip biz şununla 3 aylık gastrolumuzni ötkizgen. İtsaq nayeti nurg'un Azat akamның əmgəkləri yan bir qitim sizlarga köpdən köp rahmet. Bugün Azat akamdak bir ulug' san'atkorimizni esligini anglagan. Azat akamның yatqa yeri ruhi cennet olsun. Yatqa yeri shumshaq olsun. Endi men bu yoqda to'xtab o'tay. Mana Gulnisa o'z vaqtida biz shu Bo'stonliq rayonida 125-maktabda Azat akam bilan shu Gulnisa ishkilisini biz chaqirtdik bu yerda. Biz bu yoqda o'zimiz san'at o'makni qurganda Bo'ston deb nomini qo'yib, shu vaqtda Gulnisa 2 gruppa, 3 gruppani qurib, qizlarni, bolalarni o'rgatdi. Azat akam 30 ga yaqin shu bizning qozoq filmdan tortib, Выставка Smo-15dan, Orbitadan, Almaguldan yaş kichik bolalarni yig'ib bu yoqda o'mak dars bergan 3 yil. Şu vaqtda Azat akamga Gulnisalarga mana tiyini berayli, kichikni to'layli desak, unumatdi-da bular. Şu vaqtda Azat akamning birla deydigan ismi so'z qoldi. Mana bir pachka tamakini ipagina debdi-chu, rahmatlik. Aka bir tamak emas, bir blokni yo'q, blok уже chiqib qoldi. Bir pachka tamakini ipasang bo'ldi dedi. 30 balni o'rgatdi. Hozir ilqi balla qarsan Bishkekda ko'chib ketgan 2 bola bor ekan, bizning rayonda ashadi. Ular bir ansamblni qurdi. Yani qayerda ko'rdim, Toshkentda bir bola, Toshkentga ko'chib ketgan, u yoqda bir yil xizmat ish bilan ashada qurgan ashda. Shu uchun buni Gulnisaga ali ehtirom bildiraman. Ham shu bugun bizning kelib, shu to'g'risida gap qilsangiz bo'ldi. Rahmat. Mehçe Azat akamni men kichik vaqtidan biletdim, dadam bilan ag'initi. Biz Chapay yezisida dadam o'zi yigit beshi tilib oldi. Aşu ансамбль kurup usulçularını jığıp burun самодеятельность болады исыңлады болса яман күш çıqıratdı o колхоз совхоз вақлада. Şu vaqlada şu dadam Azat akamni Azat ağene bizning Chapayni ешкім yo'q saz çaldırgan. Mening hem saz ba uyda dedi. Dutta, tembir, ravab, dap Sapaylabatты ба немелечи асфапла. Бірақ дадам деді, мен бірақ ештім çalamaymen. Naqşı itatdı. Бірақ çalamadı. Şununla Azat akamны аштақ çaqırıp bizde Chapayda Gulnisa ansambli құрылған. Менің намымда. Мен ұсылчытым bu vaqtida. Hazır mı ұсылчы хореограф? 8 yaşımda men usul oynap, biz aşu sazçı çağallar bilen men usul oynap, biz районный смотр деттік кейін, областной смотр деттік кейін, республиканский смотр деттік кейін, телевидениеге чаң апаған біздің Азат акам. Мен Азат акамны
Шу вақладың өзім қызы да көрді, біз Дилбар Бурханова, біз нем ғой, ешкіміз, ровесницы мы. Вот. Аштақы қызыма, ты давай, ты очень талантливая, давай наш уйгурский театр иди, танцуешь, у тебя рост, депчі, аштақ дәтті. Мен қарап қояттым, әмді мен тек кішікпін, дадамла мені сұлғы беремді, бәмәмді білмеймін ғой. Бірақ дадам өзі яман яқшы көрәті сәнәтіне, шыныңла мені ашық ішқып ұйғыр театрға сұлчы болып, мен мана бүгінгі уақытта 36 жыл болды театрды ішлеп атқанымға, өзім 26 жыл сұлчы болдым. Азат акамна азыр рас демекші, мана сілі әміңла шындақ яқшы әске елеп, мен мұндақ отырып, кішік вақларым әскі келіп кетті, дадамланы нұқ кеттім жөн, потому что действительно вақлады біз кішіктік. Мамды қазір уже өзіміз момы болдық, нәбірлі көріп атымыз, но ашыла әскі келіп, кішінам менің көңілірім нұқ кетті. Почему? Потому что действительно бұндақ әдәмлі, Азат акамдек, это считанные люди. Действительно, которые машы өзінің милеттіге, өзінің яқшы көген сәнеттіге, өзінің менің ұйғырларым, меніңке деп, өзінің вақыт сағатыны нымқымай, как, ну, не здоровье свое, не время свое, как бы он айымай, аштақ езлағы беріп, аштақ сәнәтләні көтегенге, это я, мен даже сөзбен невозможно это передать. Это просто им низкий поклон. Почему? Потому что кішінам орысчы кетіме, потому всю жизнь біз орысчы оқыған, шыныңға тірішімен әмді ұйғыршы. Менің дадам дәтті, талағы шықсан қалмақ сөзлі, үйге кірсаң ұйғыршы сөзлі, өзінің анытылығынды сөзлі деп. Бәз немлерін үші еткізәмей кетімен. Шының үшін мен дайдығыным, действительно, это был такой открытой души человек, очень справедливый. Вот даже қызым, она Диля, у нас театрда ишлейду, нақшче, очень талантливая, но он никогда за нее не говорил. Никогда. Хотя он мог. Но она сама своим талантом, и он всегда говорил, есть талант, прорветесь. Не надо за вас говорить, депчу. И когда Маназар Тайрака эслеп кетти, профсоюз, председатель профсоюза был, потом это дело передал он Нчамедан, потом я стала. И когда я говорю, Азатака, как я буду работать? Мы тебе верим и доверяем. И мы будем тебя поддерживать. И действительно, вот это его слова, аж сөзлери, он давал какой-то дух и стимул. Хотя бы яштук, вахлады бы совсем были молодыми. И жуахлады он давал такой стимул и дух. И благодаря аштак акылырымызға, это в лице Азатака и многих, благодаря им, мана біздің бүгінгі ұйғыр театрымыз, он процветает, мы помним, чтим, и я опять повторяюсь, им низкий поклон.